Na Bula FM rake tale taki. Gonga elambasa Bula FM nambando ena sere. Ando tale tak na borong ena Bula FM nambando ena sere su. Kau buat itu geraki au rebot juga nistima au ndau tale tak na borong ena Bula. Tolo bina Fiji Bula FM nambando esinga toka. Bula bina era roga Bula FM nambando atikoga. Bula FM nambando ena sere. Ni sambula, sai koyongo na vakaleleka ni nonda itukutuku. Esa bakabakarau tuongo konandi kinandona walubu lebu ena kabinikua ena kena sa tekubu tumbu na yalela ni wai. Esa songoto manda ni kua na tawoni ia maina moira esa bakandende taki na beto seaki. E bakambauti ni na ua lebu ena kabinikua ena rauni bakabuna na lubu mainandi. Esa lebu na tawo ni vela koyaki maina moira ena buku ni taumbi ni uda. Tauri rau ni motoka kede e rongole mai suba kimba ena Kings Road e laki tao kede tu mira kiraki. Tauri rau ni lebu sar na bebo nua lolobi ra mai mba kelo toka e se lubutu ena ngonongo. Ene matei ni ngona ena ndo kina na yala ni kendri sau matamatataka e viti. Nei sau kasam beauty ko ongo na $1 and dono merna oka kina na bunua kedi ni daka karaseng ni really kina na wages regulation order. Ongo endona daka ni mateni tu ongo. Kini gito, ena seng ni bakaitabi o pio tuai ena sota ni Wellington Sevens ena madama yongo. E bakareitaka o Ben Ryan ni sana sosomi takitiko o William Mata. Esa me dawe kere na vakaleleka ni nonda itukutuku ni temo demanda. Ito singa to kondo tali ta na barong na radio fijuan na station yal motu. Ako na koro ko na tali taki. Mandau tali taki ni na barong radio fijuan. Kitongo isu untuk tali tak na barong na radio fijuan station yal motu. Keto tali tak na radio fijuan. Na radio fijuan ento tali tak talanga singotoka. Station ni Matino Pinatia na radio fijuan kwa beyan. Na radio fijuan nandu mai biti na bonga ni BNN.